Noa leji ni kwetuka kujiminyi. Belela wa belela ni belela. Bali miana waga tembo bena gongo basanga nteta. Jiba dia gumbanyi ja kwa kijila fumu wari tunga. Nyamanga choi muimbila byondo muimbila matumba. Chilombo akisagado wa mulumba. Kasai kachimanga jugile kulo. Ni banjelo mujurumba juga chilo. Ni bagishimula bamba juga fumu. Bosumbala mwa kwa kijila mwamai waga nyinda. Utangile bwaga saya agatato kaya kumpala bwalo katwene ni mukwa bwato akwila muchilombo kinzambi wetu tegwe bali myana bali bala ni mpanda kabango ministra wetu tetu waba kwa mugenji basanga nteta mpanda udutulu kamwabo mpanda nga mwana bintu kabanyanyonsenda kalendo abena yombo fumu abafumu mukalengwa abantu shuka kuenda madunda mpanda kabango mpanda ngwa chilombo ngwa Antoine T. Félix Tshisekedi wa mulumba. C'est Franck Chola, mon petit frère, mais on dit une vision monena pour propager Malouanso qui se passe quoi et tout. Je dois te féliciter pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Tout jeune que tu es, mon ami. Oh là, c'est très fort ce que tu es en train de faire. Amen. Parce que tu sais que de plus en plus, Baouet, bon, surtout dans la diaspora, nous avons les yeux braqués sur ce que tu es en train de faire. Merci. Coup de chapeau. Merci. Merci beaucoup, merci. Franck, je te rêve devenir une grande structure. Oh, Jésus. Je rêve du matos. Baouet, bon, c'est un bien, bah, soit nous, que tu crois que je n'ai. Sans le mec, tu as quelque chose. Merci. Wa caméra ou touma, wa micro ou touma. Là, je suis avec Franck Chola TV. Papa chéri. Émission quoi tout cas que je mets émission moi pas bicole parce que c'est la seule émission où les bantu qui nous tout taka jabam tout. Ah bibi fila di sanga jabu. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe au Kasaï? Abonnez-vous sur Franck Cholawetu TV. Franck Cholawetu TV, miroir d'Ikassai, l'image d'Ikassai. Abonnez-vous. Franck Cholawetu TV, l'histoire d'Ikassai. Abonnez-vous. Investissez au Kasaï. Franck Cholawetu TV, construisons au Kasaï. Suivez Franck Cholawetu TV. Chers Kassaïens, construisons chez nous. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrez votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Banzambi tukwa maidi nanga munde dinanga dia mukana didi chana nae bana banzambi wa mulu tunanga nganayi mubyeze di bananga e dinanga dia mukana didi chana nae bana banzambi wa mulu tunanga nganayi mubyeze di bananga e
bitwana na bana banzambiwe papa bulo babonso ne bita bane tudiba yidiba Yesu mena 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 bitwana na bana banzambiwe papa bulo babonso ne bita bane tudiba yidiba Yesu mena 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 tudila neba diba dila mwaje tuseka neba diba seka seka tudila neba diba dila mwaje tuseka neba diba seka seka tudila neba diba dila mwaje tuseka neba diba seka seka yo 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 tatu wanywe na dhambi kwa majina nga munda mweba papa tatu wanywe na dhambi kwa majina nga munda mweba papa mwane nuwenda nivitetelei wewe uvala ushintulula mwane nuwenda nimbondei wewe uvala ushintulula tuza kuwela ushintulula pilavanda uvala wenda mazengu tuza kuwela ushintulula pilavanda uvala wenda ntunku wadinanga wambila bantu wadinanga wambila bantu kwa kwambulisha kwa mwanenu wa muyeswe umubadilanu verse kwa kwambulisha kwa mwanenu wa muyeswe umubadilanu verse kwa kwambulisha nasho mwanenu wa mufamiye umwela nusu mwenu kwa kwambulisha nasho mwanenu wa mufamiye umwela nusu mwenu nekunangidi muvala vala kabutei wanyaka vala cheva chidimu kunangidi muvala vala kabutei wanyaka vala cheva chidimu kunangidi muvala vala kabutei wanyaka vala cheva chidimu yo 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 tatu wanywe na zambi kwa majina nga munda mweba papa tatu wanywe na zambi kwa majina nga munda mweba papa mwane nukukenga ulakani pamabwa we mwikala nendola muzuku mwane nukukenga dikenga diampusu we mwikala nendola muzuku Mercedes ushintulule machinyi ushintulula Mercedes ushintulule machinyi ushintulula telefone kubyanza kwenda mazengu bibla mwela mujapa telefone kubyanza kwenda ntunku bibla mwela mujapa kwa kwambulisha kwa mwanenu wa muyeswe umubadilanu verse kwa kwambulisha kwa mwanenu wa muyeswe umubadilanu verse kwa kwambulisha nasha mwanenu wa mufamiye umwela nusu mwenu kwa kwambulisha nasha mwanenu wa mufamiye umwela nusu mwenu nekunangidi muvala vala kabutei wanyaka vala cheva chidimu kunangidi muvala vala kabutei wanyaka vala cheva chidimu kunangidi muvala vala kabutei wanyaka vala cheva chidimu yo 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 Zambi kwa majina nga munda mweba mama mamu wanywe na zambi kwa majina nga munda mweba mama mwane nulala nindalema we uja uchonkomoka mwane nulala nindalema we uja uchonkomoka bije bilala wimasha we bise kibilala wela kujala bije bilala wimasha we bize kibilala wela kujala wigadi chipalana byoshe yakuyuru nebyusamira ngoyima wigadi chipalana byoshe yakuyuru nebyusamira ngoyima wigadi chipalana byoshe yakuyuru nebyusamira ngoye yo 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 Chadima umwachale banyeyeye wajeli bantu kadada mbyako Chadima umwachale banyeyeye wafuluka bantu kadada mbyako Chadima umwachale banyeyeye wajeli bantu kadada mbyako Chadima umwachale banyeyeye wafuluka bantu kadada mbyako Uli bigila nindi kadada mbyako
manyi wakwenda konta kuri bigila nendika lyambya kwe manyi wakwenda konta kuri bigila nendichungwa bilenge manyi wakwenda konta kwamba nijatu bakadi nabi kibakadi nabi manyi wakwenda konta kwamba nibalanda fwai ni makumyeyi manyi wakwenda konta kwamba nitulanda ntosa mutumba nelufu manyi wakwenda konta kwamba nifulanse mfulanganye manyi wakwenda konta kwamba nifulanse mfulanganye manyi wakwenda konta kwamanya mwezi wa konta ni alwei Yesu wanzambi ni akweka mwezi wa konta ni alwei Yesu wanzambi ni akweka Geni ya kwenda lukonko Kajaja mbya kuniba kwenda lukonko Yesu ni ya kwenda lukonko Kajaja mbya kuniba kwenda lukonko Waka mwana ndala ninzale Wekundekela ninzala munda Waka mwana ndala ninzale Wekundekela ninzala munda Waka mwana ngenda nimbonye Wekundekela ngenda nimbonja Waka mwana ngenda nimbonye Wekundekela ngenda nimbonja Waka mwana ndala pambelwe Wekubenga mwakungweja munsuku Waka mwana ndala pambelwe Wekubenga mwakungweja munsuku Kajaja mbya kukeba, 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 kajaja mbya kukeba. Nous venons chercher de l'eau. Comme il y a pénurie, nous sommes en train de rechercher. Comme il distribue de l'eau gratuitement, nous sommes venus chercher cette eau. Sous la ville, il n'y a pas de l'eau? Il n'y en a pas. Vous êtes témoin, vous connaissez, il n'y en a pas. Effectivement, je suis venu chercher de l'eau. Parce que l'eau est vendue à 1500 francs le bidon, vous connaissez. Et le qui nous donne, nous les glorifions. Nous les louons aussi de son geste. Vous donne gratuitement? Gratuitement, et sinon nous n'achetons pas. Nous n'achetons pas, nous donnons gratuitement. Voilà les hommes qu'il faut dans la nature, c'est ça. Les tels gères des gens, il faut. Les gens qu'il faut, c'est ça. Les bienfaiteurs comme lui. Mamu wetu wetu utatu jisanga nunku muto inchi jisanga jinyinaji njani mbingu mienze kayisatu hamoni ngondo mujima kadudu heta mai mune muto tetu kulala ni manyanu tetu kwenda ni nzala tukula tuina we muto heta we kuhangile mai
na kukiji sanga jiji mumona sangeji mbwabwalu buji ministre wanyi mema mpanda kabangu Jose mwenza bwahatuka atuno mai kati basuma kuji kutato mpandu nyanga makutende bwani tetu tuenze bishi tetu tukale tusangile mama kutampanda na kukichi nyingele to asakijila bwaye chenzeji atunguluka nachi to ni muju bwele mukandonda bido wa mai mwinu kama utanga muka sai mumbushimai bido wa mai tetu jubule bido wa mai to ni kuchinunu ninga mitanu tetu kule kuimanyine muchinunu chinunu achibwa kuchiheta papa wanyi bwali bukola tetu bakashibakamba bana banshia baye ni manyanu mukalasi na kwa kichi nyama bido uvuyin chinunu muchinunu am lelo nyaba kabanga tachanana umoni fumo wajitunga ye mwikala ni bantu ba Jose Mpanda mwe kasaya kakatema ngambi ni kasayi kajika tema nzembu jibwale ni munzubu tubu jimbo to ni munzubu mujibantu balala mujabu tubu jimbo uli mudeleje Mpanda bantu mikala mu mujimpandemo bantu bajibadeturire jitunga bosha bantu bamujitunga katona baba nanga kabijito bafu bakatele mfumo wajitunga bibi bonsu bafuwa bukutuka Mpanda shalwenza mujimu ni mfumo wajitunga Mpanda wako eno ayi muji mutomena na Mpanda kingwa kwa tutomema njimukuanga wandeka Mpanda mwena kalenda wa mujinsanga na kumema hanyi njimu mutonyema kumiko libwalu mutu to hetu mwanshi kwa ngata bama mubabende bachana bajikaba ibende to mubangata ni mushinga twasakijila mukajenda mamu Jimmy Mpanda jutulonda henda eyo mama Jimmy wanyi tutanji tukweleba mutwasakijila bwali bwako mutule mina kuji ministre bimbato nyimo manyeni katufu bwa kuikala munendo twenzele bibyenze jito na kukimunyi ngwele twasakijila mukwalu kusawa mukondukele bishimba nyingamba ni ndamina kwako Mpanda wanyi mema ndamina Jose ikale nzamu bintu byanungwe tukweleba twasakijila bwa bilamba bitu tumina bwate tukulwate twasakijila mawo twasakijila papa wanyi ndalo mujulu abega Mpanda akubele sehemu mamu wetu ao tatu wetu ao jisanga nungumbo amaya njinyi jisanga jabunyi bwa amaya jimpanda kabang mututumina bina na shaba nusangila mai nchi bwalu mai kichitu cha kumpala mwatu konso ababa tuhanjisha mai bido 1000 francs ba 500 francs 800 francs kajaji bwa mwana panda kabang mututumina maya jingabe nyipanda wetu esa malwa nukutoka shiji nyamen bwa tetu kubene mwene panda mwaba kwa kaloshi mema njimu kwa kaloshi mwene bilonda panda mwana etu kibwa kwa njinji sanga jabunyi bwanyi mema bwa chezele nikachi shintulu kuto bwa bavatu sekabu banani mai mujibane anubwabu nyisambi wabu kibwa kwa mema njinji sanga jabunyi mema tito mukashi kibwa kwa njinji sanga jira bikore nyi wewe mwina nyi bonsi badi mumujimu wa Mpanda njindu sanga jila twasakijila mama mulmaya nga forage maya forage avumpanda mulaya bwani mfila mai mumbujimai kiwo wa lelo ndebi wa bantu bamon monabia mwambio bia premier essai ki distribution ya mai tu baba nkwenza lelo mumbujimai yeji mai tu hesha bantu amuchanana takwena muntu fila na 50 francs wenda to abanyina bana bamwena kasai mai chanana muntu yonso no mai wo uskure bila amachanana eyo Campo Hotel Katumbai vumukwambila nikujibantu bajibana nga kasai Philippe Changa legala mpata umona Mpanda Mpanda jamba wenza nye moneje fidèle de fidèle Jean Marcel umona Mpanda nangu bibyo ndisanga bana betu mvumweza nyimweza 3 semaines ku Kinshasa jifika jani mona anduta tulwa mai bikola kwetu kajali mona muntu furuka bana ba mani mai kala pinya mai ahatujenyi muko hidro muko hidro pinje myaba miko bana betu tuto abanya mai kwen yonsu ya Kasai Oriental tudu forage mubanye la kuko hidro umuntu tuela mai kuko hidro muje mahatoka tutu hweka tukuchigela njiji tutu fila mai koko tutu yakala la wankata tutu ya salongo tuya Sims tuya mama yemu tuya kuchilamba tuya entredika partout site bachal tutu fila no mai chanan mumoni nunu ambula no mai no mwabeu mu machine nendo no abanyira bantu kadi tutu nshinji wapo watu dinjina ngaja peuple Kasai bidibi shinga ngato muna mutike ngaja mwana mwena Kasai to na sheuke nga maluma kwa malwa data ela maluma kwa bwa makesi bidibi shinga kwa shikishi ibwa chini tutu baba nyina mai twasakijila Mpanda kutunisha no mai to tujimina ga bije bwa into joku bija bwa ni bantu baseka go simom. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria
le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Bantu badi bankonka wabuchi muni bwanyi Bantu badi bangela nkonku bwa victoire wanyi Banga bamba ni manga bakwabu ni mulenga miyambi Banga ni ngena chanda bakwabu ni nganta nyingena manga Bantu muchisalu basomba bapenda mema chimweza bwalu Bamba chishila kumikuna zambi nyawu vanani Bamba chishila muchitanda zambi nyawu vanani Baba mvuli tuta kumikuna mema mfani Yesu Bamba ntoko kaninza la munda mumanywa musingwanyu ufani moyo Bamba ngita mukachimba zambi ufanani Mishi kwa mbelu ya bena manga Makasa ani kimanji kujata Zubu ya bena chanda kachanga kona mema chimwanji kubwela Kacha 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 kubwana bwanyi bale jibanyi Bampanji la jilwa Yesu Boaza wani Kaibunda wanyo Mwena chibaka china kabwela Papa yoyo Subi jwa muchibanda banda Papa yo Kaibunda wanyo Umanyi wasu siji mumyo ya bantu Njova wanyo Wakulala kusomba nenda Kuchisha nenda Yesu Wakweza nenda mwiki wa jilolo Mwiki wa pamoyo Jove ye Wasa ya pabula bei Bantu baji basebe yangana Yeso Anabankwasa yoyoyo Banga bafa kubingoma Yeso yoyo Anabankwasa yoyoyo Bakazi mafila kumanga Papa yeye Anabankwasa yeye Bana masawila kumanga Balunda Anabankwasa yoyoyo Bambi batungi langana Bateke langana teta Anabankwasa yeye Bantu basibini langana Malu balunde Anabankwasa Yesu kushiye wenda Nkwaswa butumbi bwa kusungira muyu wani Kushiye wenda Nkwasa bwa kusungira Bukwabisama Kusungira bena manga bena masanji Bashebe yanga Bantu bamyo ibibi Yesu Kowaza nzambyo mwene chinanga wani Luta kwambila mamwenenda Naomi wani China nkubenga Naomi mema jifwanema Nasabula chila makaya wana Naomi kyanga Japani Nashabula la muchina mumanyanu Naomi nindala pani Nashabula la mubuina Naomi nindala neba Wena lula matuanye Musambi wa myoyi Jove Hallelujah
bakafika bumubuchimi na mikuleja luta muntu boasa musumba bubuchimi bwena kwakalwila tikwatisa jaluta chuza kabamba njijishinga ni Yesu choma kanina ndesha ni Yesu pole mwewa ndesha ni Yesu ilunga nkusundesha ni Shadaiwa kabalu bukola mishoni ndesha ni Yesu mefiwani ndesha ni Yesu mukuna Pascal ndesha ni Yesu chitundu kazuluka ndesha ni Yesu bajibanga shababa ndesha ni Yesu memanyi mulwa nyingaba mayi makole mumbushimai mbushimai yani yeshimbushimuma pandala wetu twabanye na mayi twambila mfumo wa ditunga chilumbu cha ditunga chichikengelana mayi shinduji bakashini bana benda babanda bakweka akuyimayi to lelo nyewe tulibamona muchikila Jose Mpanda mulwa ni mashinya mayi mwabeo wabanyina bantu bamuchikila mayi moko bapandisha kuri tukolera lero bwali abantu balala ninyota mafuku mulongo tutokula tukatuya tukungonda mushimba kwena mayi yamweka to kengelana fumo wali tunga mwele menshi bwa chilumbu cha mayi bantu bayina bikala kuba no mayi bo mayi birimo kumweka bimba chilomu wetu twagwira gogo bwa mayi Jose Mpanda mututumina mashinyenda mayi bwali mabeu mayi makola bantu baba kumangana bwa mayi fachi wetu Diabuyi bwali njimuheta mayi chivuna uto na shatukes njimwela mtoasa akanyitoasa kidili kwa muli mutu ambulisha ni mayi muchikili Jose Mpanda wetu mutulwile ni mayi afu makola mujitunga jangu shimayi kuchikileku tufubasumba mayi ni kumili kajatu jibamona njitu kujalelu kumajilolu batulwile ni mayi tutumusakijila bikoli bala kutayela bamamba bafuila mayi mwabejikenga jamaji itamumbushe mayi bema chene na utonyi mwani kuhangana mushindo wakulo kwasi Balunga pani seminai Nenu bari basomba kula seminai hawi seja hawi Nenu bari balala bikai non vai musambwe Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Balunga pani seminai Nenu bari basomba kula seminai hawi seja hawi Nenu bari balala bikai non vai musambwe vai musambu wa malela
malwaji mbili mukulu wenza mu mitima y'abantu yo meme usimvu ni mulonda wanyu mbwanya utwela nenda jinda ni jilolo jumatwa hita jumatwa lala usifu mulonda wanyu wa mulwendwe kani jimwajibe jikwadi tuku mulonda wanyu odisama kumukwatu kuteta manga bafika ni batoka chana na mwabila iwanye wake jikenge mulonda wanyu kuwela mulopitalo kani jikwadi tukutatu ni mamu baleji ba mwabila ibakwata na kuchanza ni bakatangi na mwana abu mulopitalo babwela mushambre wa mwabilai kusanga na nsonga na mujaji ya hanshi menu mabalul mesu hosu hamil munyana mushana bukamponglos mamu kuta mesu kwaza mwari hey mwananye mwalugai we kwadi tukumunga na kubwela mushambre wa mwabilai kusanga na nsoma mujaji ya hanshi yeni tatu ni mamu leke la imiari seme na ilo abu ditumbe kunjini kwa lubu abu nuambili watuma kutandamu tulinatu atu laba imu alama laba nsumba imu shedi lama ibu wajima laba nusumba ibu loba wanu mchinda kaja kucha mwane nukajiri wa moyo tatu kumva nangu kwa sadu bobu la mwade Zambi wanyi chimbwa lukai weo likera we wabilai wanya uhabula lubwena bwadi sama wakunga kamu yiki kabu nsonga lumakunyinga la munda nsonga lumakwela mesu mulu yeye ni Jesu ni mwana wa Nzambi utuwamba mumukanda weba wamba nungweu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que celui qui détruira ton corps le détruira aussi? Udi mulala mwabakai, chisama di détruire le corps wanyu mukalera wanyu. Songa lume wakela mesumulu, wakela lubila kwele, wakela lubila kwele, wakela lubila kwele, wakela lubila kwele, yo. Chilo.